Halo teman-teman Mahrez Alsaki. Wah, apa itu teman-teman? Wow, ada mobil Pertamina teman-teman. Wow, mau kemana itu? Wow, nabrak sesuatu teman-teman. Wow, ternyata balon warna-warni teman-teman. Wow, ada tulisannya teman-teman. Wow, apa ini tulisannya? Awas, berhadiah. Wow, ada hadiahnya teman-teman ternyata. Yuk, kita pecahin balon warna-warninya bareng-bareng teman-teman. Sambil nyanyi ya. Yuk, yuk, yuk. Pertama, warna apa dulu nih teman-teman? Kita pecahin warna kuning dulu yuk teman-teman. Warna kuning di mana ya teman-teman? Yuk kita cari warna kuning. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Yuk kita pecahin 1, 2, 3. Meletus balon kuning. Wow, ada hadiahnya nih teman-teman. Wow, hadiahnya Yupi teman-teman. Wow, asik-asik. Kita dapat Yupi. Wow, mantul-mantul. Yuk kita pecahin lagi yuk. Warna apa lagi ya teman-teman? Warna hijau yuk. Kita cari warna hijau. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon hijau. Dar. Wow, kita dapat hadiah lagi nih teman-teman. Wow, hadiahnya apa ya? Wow, ternyata permen Yupi lagi nih teman-teman. Wow, amazing. Permen Yupi rasa anggur hijau. Wow. Selanjutnya warna apa lagi yuk teman-teman? Warna biru yuk teman-teman. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon biru. Dor. Wow. Kita dapat hadiah lagi nih teman-teman. Wow. Kita dapat Yupi lagi. Yeay. Kita dapat banyak Yupi nih teman-teman. Satu lagi ya teman-teman. Black color, where are you? Here I am, how do you do? Wah, kita dapat permen milk kita teman-teman. Yeay, asik-asik. Kita dapat banyak jajanan teman-teman. Hore. Teman-teman, kita lanjut yuk. Kita cari mainan. Wah, apa nih teman-teman? Wow, ada hewan nih teman-teman. Hewan apa aja nih teman-teman? Ini ada hewan domba. Wow, domba, apa kau punya wol? Yaya punya 3 kantong penuh. 1 untuk tuan, 1 untuk nyonya. Yuk kita simpan dombanya di keranjang kita teman-teman. Ini satu lagi ada hewan zebra teman-teman. Wow, belang-belang, hitam dan putih. Yuk kita simpan di keranjang kita. Kita cari lagi yuk. Yuk. Na. Mana ya? Masih ada nggak ya? Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow. Wah, jatuh. Ini kita dapat hewan lagi nih teman-teman. Ini ada rusa teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita simpan di keranjang teman-teman. Dan ini ada anjing teman-teman. Wow, anjingnya warna putih. Guk. Kita simpan anjingnya di keranjang kita yuk. Kita cari lagi yuk. Na. Wah, apa nih teman-teman? Wow, ini ada sayur sawi warna hijau teman-teman. Kita simpan di keranjang. Ini ada wortel. Siapa yang suka wortel? Kita simpan di keranjang. Ini ada semangka teman-teman warna hijau. Wow, mantul-mantul. Kita simpan di keranjang yuk. Kita cari lagi yuk. Na. Wah, apa tuh teman-teman? Wow, ada ondel-ondel nih teman-teman. Wah, ondel-ondelnya nyangkut di sini teman-teman. Wow, ondel-ondel pakai baju warna orange teman-teman. Waduh, ondel-ondel sampai nyangkut di sini nih. Kasihan banget nih. Kita simpan di keranjang ya teman-teman ondel-ondelnya. Kita cari lagi yuk. Na. Wah,
ada ondel-ondel lagi nih teman-teman. Empo Siti ada di sini nih teman-teman. Pakai baju warna ungu teman-teman. Wow, kita simpan Empo Siti ke dalam keranjang kita teman-teman. Kita cari lagi yuk. Du 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 na 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 na. Wow, ada lagi teman-teman. Wow, ada mobil di atas mobil truk teman-teman. Wow, ini ada mobil bus Tayo Silani warna kuning teman-teman. Wow. Hei Tayo, dia bus kecil ramah. Wow, mantul-mantul. Ini ada bus Tayo lagi warna hijau. Wow, keren. Yuk kita simpan bus Tayonya di keranjang kita teman-teman. Dan ini ada mobil Jeep teman-teman. Wow, keren. Mobil Jeep warna kuning kita simpan di keranjang kita yuk. Ini ada lagi mobil truknya warna kuning juga teman-teman. Yuk kita simpan di keranjang kita teman-teman. Kita cari lagi yuk mainannya. Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada ondel-ondel nih teman-teman. Ada bapak dokter sama bapak polisi teman-teman. Wow, keren. Ini bapak dokter teman-teman. Siapa yang mau disuntik sama bapak dokter? Kita simpan di keranjang yuk. Ini ada bapak polisi teman-teman. Jangan lupa hormat, gerak. Kita taruh di keranjang. Kita cari lagi yuk teman-teman. Na 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 na. Wow, apa ini teman-teman? Ada yang mangap-mangap teman-teman. Wow, ternyata ini singa teman-teman. Awas, kena gigit. Ya, aku udah kena gigit duluan teman-teman. Aduh, yuk kita simpan pit singanya ke dalam keranjang kita teman-teman. Wow, teman-teman, mainan kita udah banyak banget nih. Ada ondel-ondel polisi, ada ondel-ondel dokter teman-teman. Terus ada ondel-ondel apa lagi nih teman-teman? Ondel-ondel pakai baju warna ungu. Wow, Empo Siti. Terus ada lagi ondel-ondel pakai baju orange. Ini Abang Toto teman-teman. Wow, kita dapet mobil bus Tayo warna kuning, sayur sawi. Terus banyak lagi teman-teman. Ada hewan, ada domba, rusa, dan zebra. Wow, sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, dadah.